benshi batangiye kumenya muri 2020, 2021, 2022, 2023 yitwa Carine Kanimba, akaba rero ari umukobwa wa Paul Rusesabagina. Uyu mukobwa Rusesabagina Paul wigeze guhamywa ibyaha by'iterabwoba n'ubutabera bw'u Rwanda. Carine Kanimba yadukira ubutegetsi bwa Uganda burangajwe imbere na Perezida Yoweri Kaguta Museveni nyuma yo guhurira i Cape Town muri Afurika y'Epfo na Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi nka Bobi Wine mu nama yiswe World Liberty Congress. Carine yatangaje ko bombi bazifatanya mu kuba abavugizi ba demokarasi n'ubutabera. Uyu mukobwa yahamije ko leta ya Uganda n'iy'u Rwanda zifatanya mu gukandamiza ndetse no kwica abaturage. Yagize ati turi kwifatanya mu kuba abavugizi ba demokarasi n'ubutabera hamwe n'urugaga cyangwa se urubuga rw'abademokrate b'Afurika. Nishimiye kubona umuvandimwe wanjye Bobi Wine muri Afurika y'Epfo. Uyu mukobwa yatangiye kwigaragaza mu ruhame ubwo Rusesabagina yari afungiye mu Rwanda akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba. Muri icyo gihe yifashishije imiryango itandukanye asaba ko yamufasha gufunguza se. Kuva Rusesabagina yatabwa muri yombi, Carine Kanimba agaragaza ko leta y'u Rwanda itubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi ko iyobozwa igitugu. Ibi rero yabishyizeho no ku gihugu cya Uganda giherereye mu majyaruguru y'u Rwanda. Avuga ko rero bagiye guharanira demokarasi we na musaza we Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye ku izina rya Bobi Wine. Bobi Wine rero uhanganye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu ishyaka rya NRM risanzwe no ku butegetsi. Bobi Wine rero mu ishyaka rya NUP akaba rero ari nawe uhabwa amahirwe yo kuba yaza inyuma ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni muri aya matora ategereje mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Amakuru yandi reka duce mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebe amakuru ari kuhavugwa kuri Perezida Felix Tshisekedi. Uyu Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agaragaza ko ibyo yavugiye imbere y'abanyaburayi ko ashaka amahoro ndetse ko ashaka ubwiyunge n'u Rwanda byari ubwirutso, ko yabivuze nk'utanga abagabo ashaka ko amahanga abona ko atari we kibazo. Ibyo yabigarutse ubwo yaganiraga na diaspora ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu Bubiligi, aho yari yitabira inama mpuzamahanga bufatanye bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Afurika Global Gateway Forum. Muri iyo nama Perezida Felix Tshisekedi yahuriyemo n'abandi bakuru b'ibihugu 9 ku itariki ya 9 ukwakira 2025. Yari yagaragaje ko arambuye amaboko yiteguye kwakira buri gisubizo cyose cyagarura amahoro mu gihugu cye, ndetse abwira Perezida Kagame imbere y'iyo mbaga ko ari bo bombi bashobora gukemura amakimbirane ari muri RDC. Amubwira kurekura gufasha umutwe wa M23 nubwo abizi neza ko u Rwanda rutawemye kwerekana ko ari ibinyoma. Mu kiganiro Felix Tshisekedi yagiranye na diaspora ya RDC mu Bubiligi bukeye bwaho, yababwiye ko ibyo yavugiye imbere y'amahanga ko ashishikajwe n'amahoro byari nko gutanga abagabo kugira ngo amahanga abone ko atari we kibazo ahubwo ikibazo ari Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Yagize ati rero icyo nababwira ku byabaye ejo, ati mwabikurikirana namwe ubwanyu kuko nta banga riri mu byabaye, abikoze habona. Nahaye ukuboko kwanjye umuntu uhagarariye imitwe yatera Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo isi yose ibe umuhamya. Mu gihe turi gukoresha uburenganzira bwacu bwo kwirwanaho, batangiye kutugaragaza nk'abantu bashaka amahoro, bashaka intambara. Rero nashakaga kwereka isi yose ko atari ukuri, ko ari twe ba mbere dushaka amahoro. Ubwo rero dushaka ayo mahoro. Noneho narambuye ukuboko kwanjye ndavuga nti ubwo wavuze ko ari twe dushaka intambara, noneho muvuze ko dushaka amahoro, ngaho subiza ukuri ibyo. Ibyuko ibyo rero yavuze byari urwirerutso. Perezida Felix Tshisekedi yabihamishije andi magambo yibasira u Rwanda arushinja guteza ibibazo mu gihugu cye. Ati twashoboye guhagarika ubwo bushotoranyi bwa kinyamaswa bwaturukaga mu Rwanda ubwo bumvaga amakuru y'amasezerano akomeye twiteguraga kujyana na Amerika, amasezerano atarafite aho ahuriye na gato no kugurisha umutungo kamere w'igihugu cyacu nk'uko bamwe babivuga, ariko bakoresheje imbaraga babirwanya mu buryo butigeze bubaho mbere, ndetse batanabikora niyo biba ari ibindi bibazo bisaba ukurengera inyungu. Ariko kuri ibyo ati bagurukiye rimwe bose uko bangana, abanyapolitike, abayobozi b'amadini, abagize societe civile n'abandi bose ushobora gutekereza, kugira ngo rero bagerageze kubuza cyangwa se guhagarika abanyamerika ngo badasinya amasezerano natwe kugira ngo batureke dukomeze kubabazwa. Ibyo birerekana ko dufite abanzi benshi cyane mu byo dukora ariko ntitubatinya. Yakomeje asa nk'uwishongora ati twatangiye uru rugamba kera cyane bo batarakomera,
bakinywa amata, twebwe twari tumaze igihe mu rugamba tuzi icyo bisaba guhagarara imbere y'abiyita ibihangange, twaramenyereye kandi ibyo ntibizaduca intege. Uretse ibyo kandi Perezida Felix Tshisekedi yakomeje yerekana ko hari ibiganiro atiteguye kwemera birimo bya guverinoma ye na M23, avuga ko abo azemera kugirana nabo ibiganiro ari abazamushyigikira mu mujyo we wo gushinja u Rwanda kuba nyirabayazana w'ibibazo biri mu gihugu cye. Ati aba bose bavuga ibijyanye n'ibiganiro nabo bose berekana ibintu mu buryo bwabo, bavuga ngo ntabwo dushaka ibiganiro. Yego, ntabwo dushaka ibiganiro bimeze bityo, ibyo biganiro ntabwo tubishaka. Turashaka ibiganiro hagati y'abanyekongo bose badashyigikiye ubushotoranyi. Icyo kintu nsaba abo bashaka ibiganiro ni uko babanza kwamagana uwaduteye, bakamuvuga mu izina, bakanamwamagana, hanyuma nibwo tuzavuga ko ari abakunda igihugu bashobora guhagararana natwe mu biganiro. Yakomeje avuga ko ntabwo tuvuga ibiganiro n'intumwa z'uwaduteye, bo ati iyo baje ku meza y'ibiganiro bavuga gusa umuntu mu nyungu ze, ntabwo rero bavuga inyungu z'abanyekongo. Nta kintu kibana n'abaturage ba Kongo, narabivuze ko bitazongera kubaho keretse ati nimwamvanaho cyangwa se nkicwa, ariko mu gihe nkiriho nta bizabaho. Yavuze ko yiteguye kujya mu biganiro biganira ku gushakira umuti ibibazo bya RDC, yemera ko bihari, ariko agaragaza ko atiteguye kwemera ibiganiro bishobora kurangira leta ye ibwiye ibyo guhuza ingabo n'ubumwe bw'ibihugu. Perezida Felix Tshisekedi yakomeje yishongora agaragaza ko ibiganiro bigamije gushakira amahoro igihugu cye, byaba ibyo Amerika yabayemo umuhuza byahuje leta ye ndetse n'u Rwanda, n'ibyo Katari yabayemo umuhuza byahuje leta ye na M23, ko byose bikeshwa imbaraga ze, ko ari we rero watumye bibaho. Ibi arabivuga mu gihe leta ye yagiye igaragaza kugenda bigura intege mu kubahiriza ibyemeranyijwe mu biganiro n'abahuza batandukanye, byaba ibya Washington ndetse n'ibya Doha. Ni mu gihe we yakomeje kandi agaragaza ko ngo hari ibyo yasabye ategereje ko bazamuha igisubizo, ubwo yaherukaga ku byo yari yavugiye mu nama n'abandi bakuru b'ibihugu, asaba Perezida Paul Kagame kumuha ikiganza ngo bemeranywe ku mahoro, ndetse ngo no guhagarika gufasha M23, ibintu u Rwanda rudahwema kwamagana ko ari ibirego bidafite ishingiro bigamije guhengekera ku bandi bibazo bya RDC aho gushaka umuti uhereye mu mizi. Ibyo rero byatangajwe na Perezida Felix Tshisekedi muri iyo nama. Ni ibintu Perezida Kagame atagize icyo avugaho, ariko yanditse ku rubuga rwe rwa X ati iyo umuntu agize ikibazo ku kubomborekana kw'ingunguru irimo ubusa, nawe aba afite ikibazo. Icyiza ni ukubireka bikagenda cyangwa se ukayijya kure. Perezida Felix Tshisekedi yarangije abwira diaspora y'igihugu cye mu Bubiligi ko ati sinitaye ku byavuzwe, ndabizi ko bazabitekerezaho hanyuma bakama icyifuzo kandi ndabitegereje. Kuri ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasubije anyuze kuri X avuze ngo Perezida Felix Tshisekedi azategereze ubuziraherezo, ariko ko u Rwanda rudashishikajwe n'ikinamico ya politike igamije kuyobya abanyekongo ndetse n'isi muri rusange. Yakomeje agira ati ku rundi ruhande, ku bijyanye no gutegereza, n'abahuza bo muri Amerika bagitegereje ko Perezida Tshisekedi yisubiraho ku cyemezo cye cyo kwanga gahunda ihuriweho yo guteza imbere ubukungu mu karere, mu gihe yari yemejwe n'intumwa za Congo zari Washington ku itariki ya 3 Ukwakira 2025. Akomeje agira ati ahubwo Qatar nk'umuhuza niyo igitegereje ko Perezida Tshisekedi arekeraho kuburizamo ibiganiro kandi atera intambwe ifatika mu biganiro by'amahoro bya Doha. Si ibyo gusa kandi Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko niba hari abafite icyo bategereje ari abo bahuza n'abandi bari muri ibyo biganiro by'amahoro bombi. Ati bategereje ko Perezida Felix Tshisekedi arekeraho kurenga ku gahenge akoresheje indege z'intambara na drone, arekeraho kandi kugaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge n'abandi banyekongo batutsi, kwambura intwaro FDLR byihutirwa, kurekeraho kandi gukorana n'abarwanyi ba Wazalendo, guhagarika imvugo z'urwango n'imyitwarire ya gashoza ntambara ku Rwanda, no guhagarika gukoresha abacanshuro ibintu birenga ku mategeko mpuzamahanga. Aba rero hari igisubizo cya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe.